Step kabasok bat recommend fi ki viewers ka jingkai ka ban an tai fi kalong kumno ban duai na ke benta ki bri ki bapang pi habo Jesus Christ wan cha perthai hapa bo dong let ministry u penkhia ki bri ki bapang ma uang wan na menta kita ki bapang bat kumju wan man yalap ya gospel wan man yalap ya jing kala ka bomot ru mana mar ka hima boleh rajan kum am tang tan rei uhikai ti ki senran ru uhikai ki senran kum no ban yalap ya gospel kum no ban be ki ksut bat kum no ban khia ki bapang tigani gade ka mission ru ba Jesus Christ wala ru de blai shimburi ya kai ka ba ule reu hikai lang ya kini ki ya ki senran jung kumno bakin duai na kamanta ki papang but uhikai gitu senran om khilet shaka perthaya la gospel tu da penlong senran kamut no ban penlong senran kamut ba haba kitu ki apostol kila nang no Jesus Christ ban yalap gospel pen khia ki brio ban be men sim man haka kerteng jong Jesus Christ mo man ong dei bakin paunam ni kitur gila hikai lam hi bai ti ni menta ba kani ga jing perlong senran kala duna ba pi ublei uai ka jing ai ka to kami ki bri dan ka gift of healing kani kata ka jing ai bakin duai ki bri ba khia ni opang kim dei ban buri ya ta sap tang haladi namar bri di ban hikai shaki bai khanang ba kata ka hima jong blai kan ya ri barok kan ya lam Jesus Christ wong to duai nam taki nok tre namar ki dunamo kalang kha ka berli ri nok tre ki duna tingan ai bangan bunya shuman ai fi kai ka ba fi dei ben le ba fin duai ki bri pang ni okya ka bani kong kalong ka ba ka jingnet jong fi hatu fila dan em ka jingye dei ka mastam tam ka dei hatu fila dan em ka jingye dei ba Jesus Christ ka jingnet ka Jesus Christ mo kata personal relationship o boleh kata kajing snow thu ba finget bo Jesus Christ long try fila amat nem fila ayat nem kat mu ki hukum jong Jesus Christ mo fidan nem syah kata kajing dai kani kadi ka balong ka badan kam tau kajing sedang ka baar kalong ba finyo i habo Jesus Christ ulet banduai hibri bapang kitu gibri bapang nganong fi ki dan bunut gibri ki dan ki bampat nget ru ki bampat dan ke jing dai kitu ki bapang mo ngam niu nong duai handai fini kumno ba Jesus Christ ulet banduai kam da shong tan ka jinget jong kitu gibri ki bapang usulit banduai ulet ki yokhya ti hakaju ka kam ru ha ba filet banduai e gibri ki bapang kam da dei than na tu nong pang bun ki bri yong bo tu bri dan jinget ta kadam yok ya em kamlong ta pindai i apostol duai bun ki bri bang pat tem hiru Jesus Christ utu nong kram ha po ka temple mo to gate ng temple abo Petrus wong ka siam ni rupang dan dai ha kertang jong Jesus Christ yang jad ni ha tu ka poru utu nong kram expect ya ta ka jinget ya dan i ko jinget dai kai ka ba le kalong ka ba syukram tu nang perhat pakin ai pisai dei mo nomor ukram ka gate ng temple ti kumju ru haba ngilet menduai ka baning kong ka syong ka jinget jung Jesus Christ amar ka gospel markas om hakal na ka bakan ri om kini kidap kin bot ya kita ki bang nget ri lada pida dei bang nget sa jung Jesus Christ kini kidap kin bot ndai ba pin be kidap re kini kidap kin bot ya ong kin be ki men sim bamat kin kran ni wi tli batmai kai thu ru tu ka kin bu ti lor ba pang kin yu khia ti na kani ka jing kai ka long na batai wei pi wei tu ba shakri shayu play haba filet ban duai ki brio fidan kam ban bu ya ka ti jong fi ki tu ba pang o dan tang fi duai na ka phone ru pi pa bu ya ki ti ba pang ni rei kama kham san ba filet duai personal kani ka kti fi ka bo blei ba ai pa thau am dei bangin pen snir rei ba ni pen bha
ba nin ai ka buram chumble da kani ti fidan kam ban bu ba fidan kam ban duai da jingan bun ki bri gile ban duai ki om try la da kalong kamon jong ni kamon jong ble ka rom pun khia na fidan ka jingan bo ble pun khia pi ka ti jong ble ka om ta ba wan how try udai ban ngai bo lo bat habo duai da ka jingan am ka jing arta tin chi ti ju ka om ban pan ka jing start am khlab am bat ka jing arta tin te haba filet ban duai bri bu ti om long khia Kemudian kau pang fidei ban ong long khia kertang jong Jesus Christ dan kam ban bunia ban duai jerong ban duai lan jalan di haba fi itu bagi jingpang tentang kidan nabi dei ni men sim baman pihak dumap itu men sim baman pira ong men sim baman ibathang ni jingpang ha kertang jong Jesus Christ nga dumap abe ini men sim baman di haba fi duai unta pi bu ya kan ketingan ong fi le siu dan briu bapang ya kejan bamla ban penki ba jenjar bannya Fibu yang tu keti hak tu kajaka kejap barang hak kerteng jom Jesus Kristus long kia. Fifin dan kamban ban kap ikhmat. Namar bau Jesus Kristus bau dua isu kami tu bau kami ikhmat sejarah bau dua kan ni tentang ni penlong anya kan ni mo. Bang ikhap berat ho kadai habang ni dua hak kabari habasimat ni dan kamban tap ikhmat ban konsentrate. Pindapat gospel Jesus Kristus kam omni bukan sepang kadok nut bukan bahas sepang kadok nut kemit ikhmat cukupa bat duai habo sai tu kisah hajar pi kemit ikhmat duai kodia aimu kemudian kam ti haba pi duai man omni fi dei ban bu ikhti tu beri upang fin pet iki bat finong sekian dak dei ka jipang hak kejat om jimpang na kejat na hukum haka kertang jong Jesus Christ mino kertang jong Jesus Christ na hukum ya kan jimpang bahkan mino kertang Jesus Christ ka jimpang kejat na kan ono jimpang pulo bat nang tangan only fi da pila dap ta wen no ekti bat keli ya kitu gibrio ngap mo wen no ekti bat keli kitu gibrio om kumno fi ngau bang ti om iki bakin perki la taki pang kejat kim jula manle supaya macua kim la perki kejat sedang berkeli iki ongkong pilong kumno ka kejat tapi semua kumno hadin berduai pin sai i bakin ai juba kandan bek ka ege ka baja pak maniat yaki telah daki di ompat ngampat semua tu bu biar nikti hak tu baja kau tong ong biar tak jingat wali artin nget bek bu Jesus Kristus untuk nget bu dan hak tu por pi duai Om baik ini hak kertang jong Jesus Kristus hukum yang dengan jimpang makan mino kan let no kan kenriak hak ayu si sendan bat kini kita simbangan kita tag di jimpang ngayurat hak kertang jong Jesus Kristus om ta le senang tak sakali biang ni haman ba fidap duai wat bun ketien on fi kali biang iki kumno kalong kejat kumno konfis ngau kejat bat yai de kata bun sin bat pinsi kadan ka air ka ikin sa om ba ani ngal akham semau jam Typically biang ki pirang dan ni biang ka Jepang sekendet ada ki om ngatang dan bu biang ki dua ikat no kat usin tu tang bawa bun ki on fish pet dua ida ka jingan pinse i bau blay ule kam ba te le se ki dan ki bahiang bahasam dan fi mau ki bapang kanta lada pila match shau Jesus Christ fi dan shafi pila la lut fi dan ka jingan dai bu Jesus Christ ka bajan Filak ban le kan ye mentang tahi kitu gi bapang bu ikhti on fi bu ikhti haklor kitu gi bapang pat kin ngong fi kin dan ka jikhia tang Jesus Christ film dei ban dan ka daw pat bun sin ki briu ki artatin apa filek ban duai artatin on fi kinumi okhia ki briu fi ubaman un pen artatin fi ban le bu tu ayo kumno kimi okhia ngale ran yo asak kanok nem tai fi kamle ban pen paunam fi Pi kawai kau kadai bagi kemlek ban paunam yaldi kadai kawai bagi komu bagi Jesus Kristus. Wang bu ikhti te lor bapang pini okhia. Jesus Kristus ulang henen mentawat selu ki bang cukup uju. Tif kadai yang ni tamban pin komu kajik pen khia kamdai ka jomi kadai bau bleu pen khia. Beri Jesus Kristus bang pen khia dari upenan kam ini. Kuat kajik komu ini. Mai tu fi lada fidang art tien filak ban teks yang haka Facebook Syamdan Remai Swear ngan sahikai fi kumno ya kanika jihikai ba fin duai ki brio ba fin okhia om takata lada film
ngihikai kumno ba fin share ya gospel bagi beriu ban fin sedang menang kumno ban yalap ya gospel namar habau Jesus Kristus uang nak matias arku pramo kan dawong kip le penlong senran kamut kamdei ti tangin ngaban buri kan ni ladang aburi ya kan ni ka jingai jong bulai mo ka gift jong bulai bu ai ladang aburi tangin di malong selfish kan am hikai ki bai na penlong follower na penlong nang bu re habai kan ni ka jingai bo bulai ai na hikai lam ski bai kan rei kan ka hima jong bulai barok kan ya le fi Jesus Kristus ong ki nok tre ki duna mani tu fi para banget ni labun ki briu ki ba phun yang tentang marwai senu kan le kan ni kam ngam julak su mapan ma na fi ba tentang ngam la ban sim phun namar ba ngadan tang arp sau kan ta haka sisni mo haka ju oporu ngadang le tre na menta ban pendap ya kayeng resam di fi smutu na du madam haka ju tre te he kisni ki balat ti por bangalat na penduai ba katar hapet moi khun ti la datang mga marwai ngale yakani senung la dre kai ka ba ni hakani ka mentang ni kai ba ki briu kumba fin i itu briu iba la lut ka jindi drugs mo mila hikai i mentang ba in la yalap ski briu siki snong mila hikai i ban yalap ki street preaching pi kani kamdai dia bengin bat hal dia kasar ni bengin penpau na LDM mendai bengin hikai ki ben penlong senran ki ba compare ada ki mi nangiru kila san hoblay kila mi nangi kilat ban syakri hoblay je mendai bani tanyam mendai bani penlong nang bot rei ba bangin hikai makin kiwei ki kitu ki bala sya hikai ni kin hikai sei kiwei pa tengok ya fi lada fidan kam ka jing hikai so kontak nga ko Facebook Shandon Ramai Swear compare la fi long kanu kan hon kan rei aku ban hikai fi ya kai ka boblay la hikai kai ka bang song thu na tin jong blay ba ka ko mu ka ja sha ki ai teng aku ban hikai ka ne fi kan ba ka hima jong blay kan ya fi haba khado oblay long ni ba me ushakri o ba mon open hikai ki bai umpuri ali ka sa ti kini ki steps no on fi ngan repeat bian ka ban kong ha filet ban duai bri yo blay fi de ban ka jingat ka de kan jong fi pi untuk orang bak sispa umet abu Jesus Kristus uang syupha dah ketien ba untuk syakri jangan on yokia kam de gajingat jong tu syakri de gajingat jong tu orang bak sispa tu beri yokia te kan ga por mam ong fi dan kam gajingat ka baskam kram artien bu ya ka keti jong fi hai bahir jong fi na ha ki paramarjan jong fi bu ya keti bat keren tak jingat ong long khia tang jong Jesus Kristus nga hukum ni kan jimpang kan mi no ta sendan bat kanu manchu net nak ta da apet iki khmat jong fi ha tu ka jaka bapang tang haba fi duai ki beri fi ni snow la da kadan ka bor jong beri ka wan fi ni snow ki ki isir di finle kan da ka jingat le kat no sin la da tu beri sya man duai fi duai san si pausin tang ni tu fi duai si sin kamja fi duai arsin kamja dari ai continue dan ki beri man itu fi duai hadu nyau prasin baki sayo khia di ya kani ngai tu fi bat to menta ada kani rajuk video hi ngan duai fi kitu ki badan ki jipang badan kino ki badan jipang ngan duai fi ni da ka jingat bu ya kikti jom fi hakitu ki jaka ki ba fi pang haka kli kala banong hasyadam haka no an hukum ni daka kerteng daka kiktiar jom ka bo jom Jesus Kristus kin mino tra Jesus bokodor ka banganam hikai kini kibriu tra Jesus bokodor ba kumno kin duai ba kibriu kin yokhya bikin ai ka buram shami trai ning kom ya na ai ka buram shami am dei manga bo pen khya bre mami ko Jesus Kristus bede unong pen khya melong hinin menta ba shaduk ki bang jukot uju malapan baptis ni du mensia bakhut ma ungtong mensia bakhut mun hikai ni ya ki ai ki ba mela hikai da bo jong mensia bakhut ngong lokya mensia bangan ki ba penpang ni kong ni ba ini hab haka kertan jong Jesus Kristus na hukum keryak tu jipang mentam ta hikan keryak itu kong ba kthakli menta lokya kertan jong Jesus Kristus na hukum ka tu jipang kan mino si sendan menta
Itu iba pang gastrik bu keti kepo jong fi bana hukum nang ni jingpang gastrik. Come on right now in Jesus name. Mi kerja kerteng jong Jesus Christ. Kong bapang BP bana king kli mentabu keti hukum itu jingpang BP kan hian. Kan once kan normal si haka kerteng jong Jesus Christ longkya. Itu ipang bapang depression kan bangarang bu yang keti fidang bu yang keti haka kli ni haka sadam fi Marong jingpang depression mi kerteng jong Jesus Christ kadan bor kerteng jong Jesus Christ daki jingam senam jong Jesus Christ la penkia fi kam la penkia fi ba itu ibadan ka jingpang sadam ba kende takat ba fidang bu kadan ka bor jong mensim bakun kadan ka bor kading jong mensim bakun ngong lokya kreak tu jingpang sadam lokya mentah-mentahi mi kata ba jingpang mi mentahi kan mga dua yang kini kepor, fin yok snow yang bor jong belai, fin yok snow bor tersan, lani fin saham, fin jerho, fin pri, bat na hukum itu ki mensim bangan kerja ke Jepang, kerja kertang jong Jesus Christ, lokya kertang jong Jesus Christ, lokya kertang jong Jesus Christ, lokya janai kertang jong Jesus Christ, minok tu Jepang, fi huslai, ketua Jepang huslai hak kertang jong Jesus Christ mensim bangan lech abis jong abis itu men simpaman na hukum mentah-mentahi lokya kertang jong Jesus Christ ban pendan buram ya kertang jong Jesus Christ ngong lokya janai lokya katuka jingpang mi ke jingpang gastrik mi ke jingpang shipment mi ke jingpang kanu ka babat fi haka kertang jong Jesus Christ ngayu rat itu men simpaman ngayu rat itu men simpsan men sim yang latam ini men sim ba pensitam fi haka kertang jong Jesus Christ ngayu rat bat fin lat lut ka ni por naka benta ka buram jong Jesus Christ amen bat amen hallelujah thank you Jesus di kublai shimon yaro il try but nginang ya kendu ya fin por sa follow yana ha Facebook Shandan Ramai Swear ni dah trang shisha ban penlong senran ni fi man hikai fin long senran ba fin spread ya gospel kadang kam rumah fi ba uble tang ba open kia ka mat jam fin rei ukwa ba finwan shika jingtep ka bajana jong Jesus Christ fin i no itu ki pop fin pai jong Jesus Christ fin kala ka bomot fi namar ba habu uble open kia tu ba pang pool of Bethsaida ne ka tu ka pong Bethsaida ma uang humno uang habu ya kendo temple uang kiwat le pop show kata ka jing trang yang bleng pen kia ka mat rei ka paro halong ba pinwan ba fin kia ka men simru kublai shibul na fis no tu bakani ka video ka le rap fi like semua share semua subscribe bagi bagi new ka jikr ku fi fin long ba pen spread the gospel na ka benta ka buram jong Jesus Christ na benta ka buram jong kupau ba habaneng ba aimu ya ka bo jong men sim ba amen ba amen hallelujah